Što radite? Daj, recite nam na glas malo, da čujemo. Ne. A da znaš u čemu onda pogriješila? Kad ste stavili aktivni uvjet? Odmah sve zajedno. Pa piše šta je kasnije. Da. Stavili ste aktivni uvjet. Sad ćete jedan dio isfiltrirati. Uzet ćete ovaj mali dio, uzet ćete filtrat. Stavit ćeš ponovo aktivni uvjet pa ćete ponovo filtrirati. Koliko treba dodati ovog reaktora gdje se odvija kontrolirana nuklearna reakcija. Može li reakcija biti nekontrolirana? Ne može. Ne može. Ako temperaturu. Ako nema normalnu temperaturu, doći će do čega? Do eksplozije. Je li se u Japanu, znači u ovoj nuklearnoj elektrani, je li se dogodila eksplozija? Je. Ali je to bila eksplozija koja se držala pod kontrolom. Dakle, uspjelo je otići samo jedan mali dio zračenja, odnosno radioaktivnosti. Ona je bila velika, vidjeli ste, pratili ste izvješća, da je u jednom trenutku bila 10.000 puta veća ili 1000 puta veća. A vi što vi radite? Jedino Marina. Pa bit će to objavljeno. Evo. Aha. To još nije. Ali dobro pripada sunce kad se vodi. Autiće. Kakve? Ekološke. A kako se oni pokreću? Na zrak. Na zrak. Odlično. Da probamo, isprobati, da vidimo kako. Ajde, nek mi netko... Znači, napušiš balon i pustiš autić, jel? Ne čujem da gdje žuri. Probaj ga sada pustiti. Opa! Pusti ga, dajte ga pusti da vidimo kako će. Ajoj, teško nam je vozilo, jako. Krenuli su, jel da? A što? Recite mi. Moramo spojiti ove tekstove uz naslove. Aha, morate spojiti tekstove uz naslove, dobro. A tekstovi su uz što? Kakvu temu?
Tema zaštita okoliša. Zaštita okoliša. Dobro. O čemu su vaši tekstovi? Ugrožene životinje. Čak je prazan, bez putnika vozio i 500 km/h i ono što je jako važno, oni su sigurni. I ono što je još jako važno, oni su jako točni. Jer u Japanu kad vlak kasni ne pola sata, nego može biti par minuta, 5 minuta, da, onda je tu već neko odgovoran, smatra se odgovoran i bio. E sada, od čega je građena, skratio atomna djeca, od čega je građena atomska bomba? Od urana. 235 prva koja je. I što još? Teška voda. Od urana i teške vode. Hoćete mi ovo sjest pa saslušati, bit će vam pametnije. Može mi netko reći što radite? Radimo zadatke u vezi teksta. A o čemu je tekst? O jednoj ženi Dobro. koja mu daje vodu. Znači tema vam je voda u Novom Zavjetu. Dobro. To je Gošći sajam bio na internetu. Da. Pišite na Google Olša bez drugog lipnja i izbacit ćete na stranicu. Naslovni. Sada će svako od vas prepisati pismo, lijepo. Ako imate koje nedoumice, neću se... Zašto mi govorimo? Sveti Franjo Asiški, dobro. Ali možete to na lijevo. A to, joj da, gledaj. Ne, ja sam mislila ona vjeronaučna olimpijada. To je to, da. U našoj školi. Da, gledaj mene. Koji smo mi bili? Ja ne znam da ću pogledati kod tebe u kompjuteru, je to onako sivik, tombola. Molim te buduće da se u Japanu događa što manje nesreća. Ti? Molim te Bože da u Japanu bude što manje žrtava, da voda bude opet čista i da nije zagađena. Dobro. Što si ti napisao? Bože, molim te da ljudi u Japanu imaju čistu vodu. Dobro. Što si nam ti napisao? Bože, molim te da Japancima snage i zdravlje da mogu podnesti katastrofe koje su pogodile. Kako se? Snima. Snima. A ima tona? Ima. Sve se zapisuje. Evo, utrka automobila na zrak.